Manja Hidim Teron amekar Ratul Hasamsa Lapen Phurka Teronpi asopi Sami Anjali Hasamsa Spark Miss Teen India 2023 winner chepahai dunsi Karbi Anglong aphan nong kevan. Rongjang phong along jal jivan mission schemes ki pipon ki juna langlong ledet. Rongjang phong along jal jivan mission schemes ki pipon ki juna langlong ledet. Nijang Karbi Anglong number 1 Duar Amla constituency ki parlo Rongjang phong along India Sarkar pen ki pipon jal jivan mission scheme rada tuma phanjoy ke pen mate adon 3 sitame ki juna langlong lap nangji pura Sarkar pen ron pon bon sitame Rongjang phong area long pinang an ki ong dunga rong along ki juna lang ki long dun dil lang ong munak ajok rada tum sung nanglo Lasonsi haladak lang ting ki along arona ting pen lang ki pinang ji adin ke lang pipe si filter tipin si direct si lang pirong anjo takale si rong ajo adon tina hem lang pipe si pipe anda selam lesi hem along bo kadu kawe humpli ke brapho hem ke lang a pipe anta pidam de lang pusi hada arong asar thepen lam thinang chipak lang dun rinti labang so Rongjang phong JJM along a hok peda sai chiklem patang pon thunang ji pusi rong arat pen tuning ripon pado bangso scheme along ki klem pon lake contractor siwa chetri pusi pherang ke atheng no nang paklang dun last ya alangli tame rada phan mesen pen ki juna lang pale pivek nang ji pusi tuning ripon pado Amri penang kilo Abirta Hemari Bongrum News Tech Report Pay News. Nilimen ke siri turi senar lo ladak nilirong ni tumarong amma bangke pangki senarong lo. Tanti la nang li tumarong along JJM mate jol jivan mission pen la lang ke jun adon tin samili rep nang pula so lang nang li tuma arong sami nang li lo tangti lang puku an si tangti lo la so lama hok ta dalam than hata Ke tangte bangke dolang mene 45 piece dolang la so piece la 45 piece bangke adharo wal mane tangti dal. Ala tep talong lo ala ku nange ke pip je la so bangta la pilupo dongta na putidar lo inton ko hudan si mat nasi nanat long nung nundar ni tu make ku pineng pena pray der bosor bagolo ceng det peningkan lan dulu lan ningkan dulu nanti non bang kenal tum la lengket helo jalo non dak nang tum duram la long same kit he ding tum do ko pis nang tum tuning ring di hela tong ni tum chuneng ridan la pulo the ni tum ta sumar bihek bikre tum pen hala sa hem sorbang don tina hem sorab ang alus to mangi kostulo mati masih lang tu kaita sok berun i mati ane nak pa tang pidap rang honte manil tum ning sampu nak doramala alangli sim ne yem ala proba chondro apanta chuning rilo lapen ke sim sartul ramro hamanta chuning rilo laso pudak patang pat tang de la nang li tum rong long kaduk ave don kwan si long tang mate ke long le don kwan si dolang kelong le abang ke dolang bane don krep hobak dolang bon tanti la puno na mar lang la pu long boy chusok long boy la pu son ki tang tang same dolo mala dolo don kon bang dolo la bang don krep hotrok bag dolo bang puta chitim bang ke non lang ki long le si ong lang atau pale da nil tumarong ke don plike hai stame pan pale dam ide na lam hai mane pale esonte mil hai ni tumun beta churulu la Sarkar panda ante labang Sodak kontraktor mate labang so sai nang ke klem bang nang tuma men chinik ma ni kalau la so sai nang klem ke siwa setri lo alang si bang lo halang su bona bang la so kamang ngutik prapen patang thei phansi suneng rilo la pen jong si bachun thek thei bute ne rat pen tame ke si song tame dong kok Manja Hidim Teron amekar Ratul Hasamsa Lapen Phurka Teronpi asopi Sami Anjali Hasamsa Spark Miss Teen India 2023 winner chepahai dunsi Karbi Anglong aphan nong kevan. Good evening, respected judges, and to everyone present here. My name is Anjali Hasamsa, and I come from a beautiful place of Karbi Anglong, Assam. It's a place known for its vibrant culture and scenic beauty. I am currently
only 15 years old, studying in 10th standard at the Flower School, and I am proudly representing a Karbi traditional terror known as the Pini along with a one cup. I was raised by a strong woman who taught me the importance of living in reality. It has shaped me into a person I am today. I am composed of dedication, discipline, respect, and commitment. Whatever I am, whatever I will be, I want to be a change for a better tomorrow. My inspiration is to become an entrepreneur as well as a model, and my ultimate dream is to serve the country and be an inspiration for all the girls out there. Thank you so much and have a joyful living to one and all. Manja Hidim Teron Model Village Arong amekar Ratul Hasamsa Lapen Phurka Teronpi Sami Anjali Hasamsa alangli arta ningkan alangli kedamtang 2020 ningkan Miss Kid Karbi Anglong alongta winner anong chepalong dunlo. Lasonsi 2021 ningkan Miss Kid Assam along runners up chepalong dun. 2021 ningkan puthot Miss Teen North East India along winner chepalong dunlo. 2023 mate Pini ningkan Miss Teen North East Talent Fashion Star Icon alongta first runner up chepalong dun 2. Lapen hejong Goa India longjak hong thong kep arni 2023 aphan Miss Teen India kipaman pon along winner anong chepalong dun pen Karbi Anglong mate Assam aphan nong mewan pilo. Manja penang kilobyerta kiron hanse. News Desk Report, Pay News. Ding non de dun lemat di laso putak nang ningkan arong ipo. Oh, nili ke nili ngarong olo, ami ke hello pe nili ipong ko dam de pina he, goa an ke stamela nili supi stame aningkan o la si nili same support dun lo, ani ke hello stame nili octaring no he, bon sta dun lo, inke bang lo hola dak asa oh kichun pan ki kasik sakka bide hoda hedi bang 5-star hotel long sob kichun stame sob elo stame itum la dak son kele hoda kichun stame di chodun e aja jel he de nili tani phuso hoy lo hoda da he stame bang pamilong lo bang lo nang le lo la na ke ni arong pi lo kasan hai dun mat he ni arong o an lo Kenny la nang di supi aphan kachipati dam la guan an kulote financial alam tanang lero laso aphan ke financial aphan ke nang to methang se kichapa dorma mati lapu council pen akira chohang pon option doilo akira ke asap o ke lompon he sita me imina poisa si bisi non ta ni friends ta me do koklo non ta kipinai sita me bang han do koklo he ni rampon nang koklo sita me la si angko non hem non rok sem ko chipipi job non chipipi job bisi mathal la pen pamo nang me hem so chathang lo non la winner tum hanan bang ki select si la india pen tam hala da anda ke ponchi polando la si hala da na bang ke la nana tom pen ko sono pu ko so ta ba hala an lo bote la arling thi tun sta me nang rap tu nang po hala pa an bulote ma athe hala dang an ke admission fees la tum wan el nai bu si pu he 1 lakh an bu si pu enke sta me la tum hai dun ne lo po 10000 ke la tum fee bu si pu he tum la si la chrak tun si me po Seni dia la so bang. Karbi Anglong long first kids Karbi Anglong long sila se first winner lo kids ke ki bicheng na hai Karbi Anglong long kids ki bicheng ho sila se hai no delo winner 13 years lo so 2020 ningkan non bang ke also bang ke kon winner ta bang ke non ke ningkan crepo ningkan chari ang deng bang ke Tini la so butha panang lihin la karbing long rat phani pli message ping tu ngani thumma. Karbi Anglong rat phan ki pui ke la pulo Lasonsi sapta bila asomar do pulo te ke ba anihang pode pachari dunang po akelo pistame toy dunang po sapta lason toy dunno chepadu pro apia podun chepadu pro pulote asomar donta anong mewan po ilista me misen po edi la Karbi Anglong sita me he ile tun ke Karbi Anglong pen ki nan ta la ana melang bang tun ke do o hala dak da he la lo My name is Anjali Hasamsa and my mother's name is Phurka Teronpi. My father's name is Ratul Hasamsa and I am
from Hidim Teron Model Village, Manja, and I'm currently studying in 10th standard Alangli Flower School, and I'm the winner of Miss Kid Karbi Anglong 2020 and Miss Kid Assam runner-up 2021, Miss Teen Northeast India 2021 winner, and Miss Teen Northeast Talent Star Icon 2023 runner-ups, and Miss Teen India Brand Ambassador winner 2023. Thank you. The show was organized by Major Miller, sir. As I'm the winner of Miss Teen India Brand Ambassador, now we are selected. All the winners are selected for the next pageant, which will be held in Philippines, the out country. We are selected and we got an opportunity to perform there as well.